Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hagasingi palai jong ka laiterik umunai rempang arajar arpuar kala kentait ban priang ya ke jing menjur jong ka sarkar jela ban penrung ya ka village council hapo ka kernit ka bahan riau jong ka riti sensyar kari India. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Tito Starwell Kine hagajing keren bat kilat patai kubor hadin balawai gajing yalang Jongki MDC kibadan hapo keshatri Jongka United Democratic Alliance ula ong baka council kanam menjur setia da lelei ruem ya gajing temu ban penrung ya ka village council hapo ka kernit ke ban riau Jongka riti sensyar Jongka ri India namar bakani kan wanra ya gajing kulmar hapo ki dorbar Shnong. Nomor ba, ke District Council kayai angnot ban pen klan baik ya ki dorbar Shnong ki baladon lupa nadu henda hentai kat kum kariti ke dustur. Haga jo kapor ulai thu baka kenhun jonggi MDC kan salek ban ya kendu ya menteri rang baka jela u Konrad Kongkal Sangma ban pan jing pensyai halor kani baru ban pan jing pensyai halor ke jing penslam jong ka sarkar jela ban pelaj ya ki skim ki baka sarkar pedeng kalamang kerpang na benta ki kampen roy jong ki Shnong ki tau ki badan hapo upur usam jong ka District Council. Ni layak rendu sepang ka jing slam jongki skim kiba ke sarkar India kala pelaj sini manta la don kumba arbenai kin rei ka sarkar negara tempat pelaj kita dia kali ru nila pai na parti na ka kenhun le jongi bangini kendu chief minister bat pertemau bian lo ni namar kumbalong manta don adu lai ki skim tiba la sanction la central government kaba ninde ka hok ke jungi ka district council pemilio maka trekan membagi skim ki bapir hapo isnong ki thau ki hapo putusan jong ka district council kabalai la ya krendu kendiat halo ka jingi hapo kubur ba ka kabinet kala menjuri ya ka propose amendment ya ka six schedule but so ban ai kumlei ka sarkar ba dalam menjuri kita tu kan intelimat ibaya dei ba ka jing ai jimut kan yang ka tong council ba kata kalong kum ka jing bom weng pemenjur jungi ya ka jing don ya ka tu ka 100% right ya ka ba ka sarkar kala menjur ba nembu itu ka ba ara ba dei ba ka seat number of seat bat kabalai pat kaba nakaliang kajungi mentaga singi ba ya keren sani ba kalong ba ni menjur pat ya kajing rai yang sarkar bandan ya village council kajing pemenjur jungi ya kini nama kalong ba ni syai kai kajing temu jong ka sarkar ba kaba menjur ke village council namar kumbang yang halo kanong rim banadu basdang ba kanono ka amendment ka 62 kadai ban long banang perklan syuk ya ke traditional institution Benidan kebamut tidak bersnok. Saya tak tahu kanu ke jingwan ra ya ke amendment ke ban penkoladur ya ke traditional institution juga nakal yang kejumi min menunjur kalilai kata. But ya kan niru in sepen snow ke delegation ke pengin second UCM ba nakal yang kejumi ko banyu di syai ini lah ke village council ke bagi temu kadai ni kat kum gajing temu yang ke home ministry makin dan kita ki cluster council kabamut ba ki ngan suan besar ki kabamut ba ke shifo tuli isnong kindan go ke council ka bau chairman unde orang basnong tengi menjer kata namar ba kumno mentala da shifo tuli darbasnong kin ha go ke council but we chairman orang basnong dong go ke snong unlong chairman yang kata council kaban hap jam shifo television kanum ya hap bang ngej pat ba kin menjur ke ni pat ha ka juga poru kan sawara no ke kulmar ya ka rukom sensyar kadar ke badan ha ka ri ke jomi ke balong kat community itu stur jadi kita ilong ki kat tu ni jadi timat ki bangi layak keren bangi layak penbaik tu ya nak bental syai ya kaban
iba belak lek ban file lek nomination bagi rajin di member di sini di ban long di proposal bagi seconder nak bentar election jong kekamsial. Kan aku juga forum ira ya keren nak beda di bill di badang sateng kung kalan bill ke ba lapas na council ko kunjur ko village development council bagi kani ring sector government atau step mentah nak show ko. Ka jing pom na ban Jokowi ke council bahkan ai ke UC galak ban galak ke program. Genre nak kalian ngejungi pat ni lah mentah kalayat ke sistem akaba dalam ba kani ke PFFS account kabadan separately kamu nadali lu mentah na ministry kila ban monitor dia ki scheme gitu ni. Dan tak ada kan numdan syuk katakan diversion nani banum pendiang yang di UC intai. Maka sistem kebalong mentah kebat hamai kalau bangi hak di ban thai di UC gitu ni intai. Kebanyakan ketika on tight scheme second installment 2021 nanta kebaar ketika health sector ya kaba kani kapisa kila ai tang sangi di council na kabenta ka health sector kemudian na kabenta ka kuat kia kemudian nila ban ai jingarap di PHC di health sub center lani ban snai ban kit di machinery di hospital kabalai tak ketika tight scheme the second installment ka jinglong ya ka jingpelong ya ka special session da ka government governor kalong ba hadir ba ya ka kam chairman di ba peniat di signo namar ba da job kumu MLE ba aga juga perlu ketika arrangement apa ke parti NPP ya ka ba da sunday ban IT no e ka kam highway pat di dekat jongka parti NPP tina kalian jongka parliamentary party jongka parti NPP jongka MDC kila ai yang ada bacing kok ba hadir ba larisan ni ba penya kila jit no ya iba lamprang bla wan long kumpu nominate no candidate na kabenta ka kam chairman sa kenika election ke ban ka new tarik tena kalian kecungi ka UDA hadir bangi rayo university ni soba ni mdon pat takungui pat namar gani ketika arrangement kecungi ngadu muswa bagi kam chairman ni po council albat na kalian jaka MPP te ni na kalian ni menjur pe ni but ka UDA mentakasi kalau menjur ya ke perteng jang iba lamprang bla bandong kandidat na kabenta kam chairman pada election dalam nom simunde tadi tarai kita mira shimlam mentakasi atau jingalan jangka parti UDA